ni suweng gepa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko nam chaksawa anga Alicia A sangma na simang na dali khoburang ko para katinga kata bichungrang Iklabaya Model Residential School ko kat tujani gaman MLA ko matnanga Garland State Movement Committee GSMC ko Hinyu Top Integrated Territorial Organization HITO rang de chaka Nongstoin ang focus RYSS ni program kong atanga Sigung pa kuburang, gigitam NGO orang FKJGP, GSMC or AHM Ningkra Circle Unit ni Ningkra urukat kepa Iklabaya Model Residential School kurukat na apachingat na ruti raengani gemenu NGO orang ngani rang kurat dua. Ya kurukat na wamang ni MLA Marcus N Marak aro DC Swapnil Tembe, bunga tarik hazagin chiskuan pangcakani ruong ko sungi dunanga. Bilsibri ong pujok indi badaon na nukat kuja ni NGO orang ngani rang kurat dua nga. Chingna kakit akan cakani ko MLA Shri Marcus Marako ni ko nanga ane Ningkra Circle ni FKJGP President hingkam moment nga. Political dilgaparang ni kura chakman kata bakham rang ko kaang jani gemen GSMC ni General Secretary Thingman Marak aga nga. Jol ni MLA Marcus Marak ni kura chakman ko chusokat kujani gemen jol ni mandirang wamang ni MLA tango kadong na gijani ko Ningkra Unit ni AHAM President Silchi Sangma akan dapang kuaha. Garland State Movement Committee ni Garland State na dabiani ko de chaka ba support ka ane Hinyu Top Integrated Territorial Organization HITO adita sarangnas kang parakatanga wamang ni indak ba support ka ako matnani na GSMC tura October jani chichetari ko Kusi ang be wamang ko matelangi takanga Absan daki GSMC ni pal GSMC ni Additional General Secretary Boston M Sangma HITO ni dulgaparang ko aro member rang ko ye dalgapa thukbi munganiyo jiko October jani kurusku tari ko tura titing aja playground no takna muksung ngachim wanug bako rapa chinak tamuk mulan basa rumchak suwe aga nangaha GSMC HITO ni member rang ko ye thukbi munganiyo bagra nari bagen ene khadong suwe nga ene ba parkatangaha October jani chichetari ko Nongstoin ni mandirang na mungsong bate kapme ge chagaparang na self-help group rang na aro chadambirang ni dorang na tengtang scheme o pangchak ke skutong minister tangkarang ko swalangaha Kami ge chagaparang na focus o pangchak ke lak sotok ponga point sochet ponga ko swalangha michikrani dilgaba self-help group rang ko takchak na gata sotpribi dorang na thangka crore sa point chibri ko swalangha chadambe dorang na ba YSS Meghalaya program o pangchak ke laksni point sotpri ko ge chiche dorang na swalangha Itong bimungan yos kutong minister, Khasi kuchi akan prakangha, aro absan dake gepenrang ko kutang ko skira na getananga ini ba akan ha. Garo aro Khasi ku kochet kepa schedulo, rako anching dabi ngon anching ba kutang ko dalir askan nanga ini kutong minister social media o prakatanga ha. Kublai Nongstoin, ngak men, bandon, batpi, kinongrep, kilongkme, Jongki self-help groups, Batki Kun Samla, Ka West Khasi Hills District. Ka Sorkar NPP, Kade Ka Sorkar Jongpi, Bat Nyen Yaibo Yapi Ningkong. Ha West Khasi Hills, Khat-Hinriu Hajar, Laispa, Saupo Hinriu Tili, Shillong Yeng Nongrep, Kibahap, Hapo, Shi Hajar, Shispa, Saupo Hinriu Tili, Ki Producer Group, Kilayo Ling Mintoy, Naka Focus. Yan daal na kubronga ni suwing pa sa kanti kun metela.